Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia cenjia tabia konanu Ndagucenjia tabia ntuge munthi rwenda kuurira antu bara muno bena tutiri tutu nini bara bena mahoteli na mashinani bonaga hoteli uga masula kwe tabia muno cia antu aba ene hoteli no ntu atie na mbere cha kugura iria bireka iria bithatu ukatwira kirae kimwe ikia gutumira kiambi ya ukandira chabati mutu wa chabati gukima mutu wa chabati kirae kia atinda gukanda chabati muthenya are ikia atamangira kabenji ku lakini akinyogoro ikia kubura nguo uredi wona itharo goro ntu atie na kirae kingi no akekabura na kionguo na rukire mapema aroke muno ukinyira mutu akoturia mandasi no turi nyambio chapati ethi umakibwa kira kia black ethi nyokurukite ukikeka alama ogu kidogo wone ikia kabura kionguo goro na ikirukire agatukandira kio chapati ukikime mutu wa chapati tafadhali change tabia wego mwene duka wego wena hoteli yaku utigo na kuongelea biere na kuthukuma mbeca wala utumia kirae kimwe ya ukitemangira cabbage iyo kime mutu wa chabati ikia kuborea mwana nguo ikia kwenda kioro watureje ruko change tabia tafadhali watweka wego no kutumia kirae kimwe na minto matano nenya kalimo umagira oroge roki yo tu mambago no tukwa change tabia na bouni bu na kamutugo kega agucenjia tabia na urungaru wonekane nterere jionde gucenjia tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukarunga njira nawe konanu